Pemirsa harga bawi ring peternak keuningin nincap ring abu lanungkoran. Penincapan indicap memargi sangkaning agang nyane pengarsan krame. Dan tan wantah ring Bali nanging taler rau saking dura Bali. Rawe mangkin arga bawi ring peternak ring Bangli petang dasa kutus nanggu 500 kantos seket tali rupiah kilo. Sadurungnya nih, harganya nih sawetara petang dasa kantos petang dasa kali tali rupiah kilo. Manut Ketua Gubi Bangli Sang Putu Adil, arga bawi ri tepengan mangkin kekantenang ageng. Panincapan arga memargi maun dagang selami abulan ungkuran. Sangkaning agengnya nih pengarsan bawi kramani sani ngagengang. Pamekas ring Bali sani mangkin akeh krame sani ngelaksanayang upacara ngaben turmaning pawiwahan sani taler mawasana ring pengarsan miwah pengarga bawi. Lianan punika kauningin pengarsan bawi akeh rauh saking dura Bali sani saya nincap. Yening sedurungyane pengiriman bawi wantah ke Jakarta rauhe mangkin kantos ke Sulawesi miwah Kalimantan. Asa punika taler ring kuentenan populasi bawi ring peternak kauningin akedik. Akeh peternak sane nenten kayun ngawawahin kuentenan populasi bawi ipun mawinan jejeh ring panglahlah pinyungkan bawi skadi ASF. Sang Putu Adil narkayang arga bawi nampekin rahina galungan kantun skadi ring pengargane mangkin. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.